لا باشوری کوبان ایریشکی داعش تک دچه و انا کسا پارتیا الوحده به نزدیکبونا تفده ما توان باردکه. لمکدونیا باران جیانا زاروکن پنابر دخه مترسیه و هنگاریا پنابرین سوری و کرد دخه زندانه. کجا که بانگه لکردان دکه و دبیجه روژا سرهلدانه یه و پشتی جزیره در کتنا کولانا لچوله مرگه جهاتیه قداغه کرن. دوباره سلاف پشتی که هزن اولاهی ترکیه ریل پیشیه شانده یا هدپه یا که دخواست در باسی جزیره بوتان ببه گرتن هفسرو که هدپه و هجمارک پارلمنترین هدپه و بسدان جوالاتیان به مش برای خودان جزیره بوتان. شانده هدف بسروکاتیا هفسروک و پارتی صلاح الدین دمرتاش و بسدان ولاتیان شرناخی و سلوبی بوشکناندنا قدخیات در کتنا در ولنافچه جزیره بوتان یا گریدای شرناخی بپایا دست به مشه بربوی باجاری وکرن یا محشر گرنده یا دا بودینه که عدالت ده bunun hesabını soracağız. هفسروک پارتیا دموکراتیک آگلان هدفه صلاح الدین دمرتاش وزیر هدف مسلم دوغان و علی حیدر کنجا و سه پارلمانتارین هدف لگل سروکن شراداریان و اندام نوین پارتیه دهنه ایلونش بوگو قدخیا در کتنا دربا و روش آوارتا لجزیره بوتان بشکینن بربوی حرم و چون لیبل سریا مردین و مدیاتی جعالی پولیس و لشکرین ترک و ریل پیشیاوان هاتا گرتن شانده هدف خست بریا ادلی برب جزیره بوتان و بمشه لیبل هیزن اولاهیین ترکیه به بهانه گو دستور پارێزگاریا شرناخی هاتیه گورین دن تکسی درباس ببن اورین دانوان گو درباسی جزیره بوتان ببن Dokunulmazlığımız var bizim. هیزن اولاهی بوسایت زرخی و اتومبیلین لشکری ین جورا تومبا و کوبرا ریا چونو هاتنی بر بناوچیا جزیران بوتان و داخستن اورین دانشانده هدفه گو درباسی و دوره ببن و پارلمانتر هدفه یا ادانا دانیش باشداش سردانا پارێزگەرەیە کرن و لەگەڵ پارێزگەر جویان لێبەلێ پێشی دەرباسبوونا سەعاتێکی بسەر جوینێدا ڕێبشاندەیە هەدەپێ نەهات دەنگ و لەسەر چوونە خۆبەر جەزیرە بۆتان بە بەردەوام بە پێشترا هەفسەرۆکی هەدەپە سەلاح الدین دەمیرتاش و کەسێن دشاندەیە هەدەپێدا بڕێڤە چوون و رێبەندا هێزن ئەولاهیە شکەناندن و بەپایەتی دەست بە مەشێکردن داگوهڕن جەزیرە بۆتان لگوری آگاهیان به صدان کس جوالاتین جنابچه شرناخی و سلوبیجی بر بنافچه جزیره بوتان وکتن لگل گوریل پیشیا ولاتیان هاتا گرتن لی به صدان کس بپایا بر جزیره بوتان و دمشن ایرو هفتمین روز گولشکرین ترک چونو هاتنی و در کتنا در بنافچه جزیره بوتان قدخه کرنه و لناوا باجر و در دوراوی دست به اپراسیونان کرنه لگوری آگاهیان دی ایریشن هیزین ترکیه ده حتی انها 6 کسین سویل جیانا خوش دزدانا هفسروکتی کنسای ریوبر آکوما جواکن کردستان کجاکا داخواست خلکن باکوری کردستان دکه کل سر بویرین جزیره رابن سر پی و گوت روژا سرهلدانه هفسروکتی کنسای ریوبر آکجاکا و داخویانی که در گهاندیه که دولت ترکیه لباکوری کردستان و ترکیه گفا سیاست خواه فرض کرنه دست پیکریه روزانه د ایریشن دولت دا 5 یا 6 ولاتی تینا کشتن باجار و نافچه کردستان تینا ویران کرن داخویانی هفسروکتی کجکه آماجه بو یکی جکریه که جزیره بوتان یک جنابندین دیروکی یه شورش و خبات و دوماند که ام هیرو دبینن که او باجار هاتیه دور پیچ کرن و دبن ایریشن گران دایا خانی و تاخن باجر جالیه هیزن ترکی و تینا بمباران کرن و خلکین جزیره تین کشتن وان بی جیهو پریشان دکن و بهتری کسین که تینا کشتن جی جنوزاروکن دولت ترکیه همی روشتین مرووانتیه بن پیکریه هر وها هفسروکتیه کجکه و داخویانی خود تکز دکه که برانبری وان ایریشان دا ارککی مزن دکه و سرمل گل کردستانه نه تنه لباکور لیبل لروجلات باشور و روج آوای کردستانه لأوروپا افغانستان روسیه جی پیوسته که گل ما لسرانسری جهان سرهل ده لداویه داخویانی ده هاتیه هفسروکتیه کجکه داخواز کردن باکوری کردستان کریه که دست به سرهردان بکن و به نافچه جزیره رابن لنافچه گوره یا گریده جوله مرگه جبر شر و پفچینین اولاهی ترکی و پکه که تفگره چونو هاتیه قدغه کرن
دەسەڵاتداریە پارێزگاها چۆلەمەرگê daxuyaniyek derxistî û têda derketina kolalan ji navçeyên geverê ji 10 Eylûnê demijmêr 23 xulek ta fermaneke duyemîn qedexe ye. Her wisa di daxuyaniya parêzgeha çôlemergê da hatiye diyarkirin ku sedema vê biryarê ew e da ku sivîl ji şerê PKK û artêşa Tirkiyê neçar nebin. Li bajarê Amedê jî êrişek li dijî polîsên Tirkî pêk hat û 4 kes li wir birîndarketina yek ji wan birîndaran jiyana xwe ji dest da. Li Bakurê Kurdistanê dîsa qedexekirina derketina kolanan û dorpêşkirina li ser bajarê Cizîra Botan dikeve roja nehemîn û sivîlên bajêr jî li ber kîmbûna pêdeviyên jiyanê û rawestandina elektrîkê gelekî zirara dibînin. Di rapora bê da roniyên bêtir. Di berdewamiya dorpêçkirin û qedexekirina derketinê ji aliyê ewlehiya Tirkiye ve li ser kolanên bajarê Cizîra Botanê Bakurê Kurdistanê de. Sivîlên Cizîra Botan ji beriya nehrojan ve dibin dorpêça hêzên ewlehiya Tirkiye de ne û rewşa mirovîtiyê lê pirî zor e ji ber qutkirina elektrîkê û girtina hemîriyên alîkariyê li ser wê. Nişteciyên bajarê Cizîrê li dijî vê qedexeyê derketin kolanan û çalakî li dijî ewlehiya Tirkiye pêkanîn ku ji aliyê xwe ve hêzên ewlehiyê û polîsên Tirk bi çekan bersiva vê yekê dan. Her wisa li gorî agahiyên ji bajarê Cizîrê ku di dema ku nişteciyên bajêr li dijî terora hikûmeta Tirkiye li taxên Cûdî, Nor û Yafesê derketin kolanan. Hêzên ewlehiyê û polîsan çek li dijî wan bikar anîn û di encama vê bûyerê de hejmarek ji welatiyan ku di nav wan de zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Ji aliyekî din ve jî leşkerên artêşa Tirkiye taxên bajarê Cizîrê bi bombeyan armanc kirin û li taxa Nûrê bombeyek avêtin malekê û agir bi tevahiya malê xistin. Di heman demê de şer û pevçûn taniha di navbera xwepêşandanan û tîmê taybet de berdewamin. Tê zanîn ku ne bi tenê bajarê Cizîra Botan rasî terora hikûmeta AKP tê. Lê wekî wê gelek bajarên Bakurê Kurdistanê ji terora tîmên ewlehiya Tirkiye zirarê dibînin. Her wisa navendên Partiya HDP jî rastî êrîş û şewatê tên. Ji dema ku Tirkiye operasyonên xwe li dijî herêmên Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, taniha bêtirî 15 zarok bi destê polîs û hêzên ewlehiyê hatine kuştin. Ji aliyê xwe ve parêzvana mafê mirovan Tulay Bîngul diyar kir ku divê kesên ku zarokan dikujin derbasî dadgehan bibin û ew werin cezakirin. Her wisa endama Komisyona Mafê Zarokan a şaxê HDP ya Stenbolê, Xedîce Kalpaklî anî ziman ku dê ew ê ji bo kuştina zarokan biçin Cizîrê da ku lêkolînan bikin. Beriya 5 salan Recep Tayyip Erdogan şîret li serokê rejîma Sûriyê Beşar el Esed dikir da ku êrişî gelê xwe neke. Lê îro wek çawaxuya dike ku Erdogan bi xwe vê yekê pêktîne û zarokên Kurdan dibin qurbaniyên guleyên artêşa Erdogan. û tiştê belkêş di vê yekê de ew e ku taniha ti kesî şîret li Erdogan nekiriye. Alûziya li Tirkiye derbasî nav Kurd û Tirkên Almanê jî bû duh li Berlînê piştî ku Kurdan xwepêşandarek li darxistibûn, alûzî û pevçûn di navbera beşdarên xwepêşandaran û komên Tirk de derket. Her wisa ev xwepêşandan ji aliyê Partiya Demokrata Gelan HDP ve li Berlînê hatibû organîzkirin û armanca wê şermezadkirina alûziya Tirkî û Bakurê Kurdistanê bû. Li aliyekî din ve û li ser mijara operasyonên Tirkiyê li dijî bargehên PKK li Başûrê Kurdistanê desthilatdariya Iraqê hişyarî daya Tirkiye. Wezareta Derve ya Iraqê û di daxuyaniyekê da êrişên Tirkiye li dijî gîrayên PKK li Başûrê Kurdistanê şermezad kir û Bexdayê li ser wan êrişan hişyarî da Enqerayê. Her wisa berdevkê Wezareta Derve ya Iraqê Ahmed Cemal ragihandiye ku operasyonên Tirkî li axa Iraqê da bin pêkirineke serweriya Iraqî ye. Partiyên Bakurê Kurdistanê li ser rewşa şer û şêwermendarên Yeketiya Ewropa li Enqereyê hevdîtin pêkanîn. Her wisa şandeyek ji hemî partiyên Bakurê Kurdistanê bi seroketiya Mustafa Ozilcek, serokê Partiya Azadiya Kurdistanê PAK, bi şêwermenda Yeketiya Ewropa ra li Enqereyê civiyan û mijara şerê Tirkî û PKK û operasyonên hilbijartina gotûbêj kirin. Mustafa Ozilcek li ser zimanê partiyên Bakurê Kurdistanê ragihandiye
کو پفچونین PKK و ترکیه ضرر دده گل کردستان و دوه دولمندستن همو آلیین ایریشن خواه وستینن و دازانین کو پرسگریکا باکوری کردستان دکاره به سیستم فدرالی وره چاره سر کرن. به دهان کردستانیان لباجدار دهناک هولندا جیان دکن جبو شرمزاد کرنا ایریشن حکومت AKP یا لدیجی گل جزیره بوتان و کشتنا سویلان لبر آواهی وزارت کاردر و یه هولندا کومبون کردستانیان ایریشن حکومت ترکیه لسر گل باکور و کشتنا ریان جیریان و آوه لسر باجار کردستان شرمزاد کرن. کردستانیان تبلی چالاکیه ببون پوسترن ریبر PKK عبدالله اوجلان تکوشرین کرد سکینه جانسز لیلا یلمازدان و فیدان دوغان و کربون هروها آلین PKK کجکا یه پگا یه پجا و پیاده هلگرت بون کردستانیان به نافدار درشمن دلسوزیه به جزیره بوتان و باجارندن این باکوری کردستان هلدان هروها داخواست کرن که دولت ترکی ارتش خواه لدجی باجارن باکوری کردستان درخینه. بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسر وی مجاری امنها بعد خوابدن جزیره بوتان و الگلمه نوشیروان آلچی سروک نویزگاه پارێزگەها شەرناخێ کاک نوشیروان تو بخیراتی وی بولتنه بری که هم بحث مجار سیاسی بکنم دخوازن اینکه روشا اولکاریه لدور جزیره بوتانش تناس بکن نکره کارم چند جزیره هنگاه و گوتی قدختی درکتی اجدار دادیم نهاجه اساتم آمده تشتش مرد بیجن یعنی درم جزیره گل خطره گلی نباشه و کنزانی نسر بیست کسی شولاتیه هات نکشتن 8 روزه و گوتی درکتناش در و قدخه ایجا گلی جزیره و کنزانی اغلب و بهر زیده یه و گوتی خزانه یه و گوتی کارکرد نری دولمنده یعنی گلک مالا بیجین نهو باری هوا هده تشته بخوارن نمایه یه دفعه خورن نمایه زورو که بچیک و گوتی اغلبه و نشیره و هیا نه بیه و نه خورنه و هنه یا آوا بخورنه جی و گوتی اوشی نای و که بیجین خب انسان هاتین کشتین جی همه و گوتی نیشان هاتنه گرتن و هاتنه کشتین نه ولی تصادفی کشتن تا قایان به حمدی لکتیه و سایده ام سر به هنه و گوته ام گل خمگینی یعنی وقت بیجی ملت ترسیده چون ترسهور دوام بکی یعنی جزیره و گوته حرم کرده همی بخراکه چون گلی که مرا خبر دادیم بجان والله حتی وقت سطح دنگه توپات دنگه ویدیو خونی به هجانا بله برز نوشیروان لآلیه کی دنه هیرو کجکه بانگا گله کرد که و به طیبت باکوری کردستان داکو رابن سرپه و سرهلدانه که راگینه ده تخمینات ادا اویت واطعه که ایرو شورش که نوویل جزیره بوتان دست بیه بکه و لباکوری کردستان بلابا آن تو ولاتی به بانگا کجکه رانابن؟ نو او گوتی وقتی دکش بده نو هم نظامه و گوتی پیش بره گل چه اویدیه بده او هنجی دولت بده خطای خواه ببینه چون وقت دولت خطای خواه نبینه پیواجوی به هلی بده در شهر چکداریه بکه اینش ترکیه حمیه رو نباش بده چون کرد همه هندارا مسلم دو و گوتی تکوشن خواه حق را بدن ترکیه نباجار حرم کردستان اتنه باجار ترکاجی بند تحلیل کردن واده جیره نخواهش بده یعنی نخواهشی نش کرداتنه را بده بله یعنی هر شهر آل ترکیه آل ترکا دیجی یعنی کردستان جو آل ترکاجی افشار مازن بده ترسانیا مازنش هر کسی که ببوره صبح و ولید دولت جی نکاره بنده در کرده کرد جی نکاره بنده در کرده امهدی کنه نکره قرصه وقت ادیجی دولت جی شاشی خواه بزبره به تواجه دون بکه مذاکره در ماهی شده بده دون بکه ترسکره که ما فکر بجی وقت بر آل سیاسی آل دموکراتی بچاره سر کرد بله برز نوشیروان اوه نجاره کمینه که اردوغان و حکومت AKP ایریشی باکوری کردستان دکن و ولاتیان دکوژن لیل آلی کی دنجی هیرو هدف جوینا لدار دخه برایدارن اوروپی را به طیبت هیرو
شاندەیەک ji HDP لەگەل سەرۆکê Yeketiya Ewropa li Enqara nûnenê wan re rûniştî û civîn kiriye. Di texmîna te de tu aliyên din jî Ewropî piştgiriya Kurdên Bakur dike di vî şerî de. Belê, ez ê pirsa xweştera dubare bikime gelo wê aliyên Ewropî Kurdên Bakur sîwî bîlin bi tenê bîlîn ne an jî û texmîna we de wê alîkarî hebne çimkî Erdogan ev ne cara yekemîn e ku êrişî Bakurê Kurdistanê dike. Yani Kürdistan'a bakır elbejin yekiti habere dom bike. Belê. Nemesi bariye deme. Belê, me dixwaşta nas bikira ti girêdanên we bi aliyên Ewropî re hene kes alîkariya Bakurê Kurdistanê dike çi ji Ewropa ve çi ji aliyên derva bin. Ye Avrupa nivo muhabbe nivo vakti henne çıkı tedenge. Ve ez boğarın yani şarı devlet-i Türk'o rişe ve ser kurdadığım bike ye Avrupa'yı ve kıymakhaneyini ve denge kabilen bike. Mana peşonoloji ye Amerikacı sözcüğü ve gud. Yani ev hanene kabil kerim ve ki ev şabehe tecberi kurda tecberi sivile dum kerim ve tepkeme hebe. Yani ez boğarım ki nehu efe hevin ayen Avrupacı, Amerikacı bejin ev şarı kurda, ev siyaset, hayif kedi dum bike. Ve ki derece bike mesele seçim ev sıkıntıya tayyip bubure ve devamlı از باورم Avrupacı ve destek evoji Amerikacı ve hebe. Belê ji Cezîra Botan Nûşêrwan Alçî serokê nivîzgeha parêzgeha Şernaxê gelek spas bo beşdariya we.